Ka-journey, kung dili ka mohatag og time sa life nga gusto nimo, ayaw reklamo kung mapugos kag puyo sa life nga dili nimo ganahan. Hum na ni nga video kay para nis imo. Kabantay ka ana. Kapoy na gani ka. Unya dili gihapon fulfilled. Naa kay dreams pero walay time para buhaton. Daghan kayo nato ani ka journey. Gusto mo asinso pero sigig ugma. Gusto mo change pero pirmi busy. Gusto og better life pero ang oras nahurot sa trabaho nga dili nato ganahan. Mao bitaw, usahay life feels heavy bisag dili unta kinahanglan. Sa una ka journey, sige pud kog puhon. Puhon na lang ko mo workout, puhon na lang ko mo invest, puhon na lang ko mag-business. Pero kadugayan, nakamata ko nga ako ray sigig puhon. Pero ang kinabuhi di ay dili man muhulat. Ingon si Jim Rohn, either you run the day or the day runs you. Ug boom! Mao day nanganong daghan stock kay wala nag-create og time para sa tinuod nilang gusto. Tinuod kayo ka journey. Kung sige kag later, mahimo kang customer service representative sa imong own life nga sige sorry sa inconvenience. Be the CEO, dili mascot sa imong dreams. So karon, pili lang og usa ka butang nga dugay na nimo gidelay. Workout, saving, side hustle, buhata within 24 hours. Bahalag dili perfect. Basta, buhata. Ay, basta! Sugdi lang. Kaya along the way, you will feel, adjust, learn, and grow. Ka-journey, trabaho, trabaho, trabaho ta! Kay bawal ang tamadriya. Huwag kayo kalimot. Pasalamat ta sa Ginoo. Kay sa Deuteronomy chapter 8, verse 18, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Babush!